bastante calor e, de verdad, o agradecemento por estar un ano máis nesta 13ª edición do certamen de pintura rápida ao aire libre da cidade de Lugo. A continuación lles paso a ler a acta e lles dou o nombre do xurado, que está composto por don José Joaquín García Gesto, pintor e profesor, dona Dolores Guerrero Lombardía, pintora, dona Esther Muñoz Mella, directora da Escola de Arte Ramón Falcón. Bueno, pois costolles un pouquiño deliberar, a verdade, pero ao final vamos a empezar polo premio especial ao artista local. Premio especial de 450 euros e diploma ao artista local dona Ruth Miguel Díaz, con número 3. Eso é que non o esperaba. Pasamos agora ao 6 a tesi, de 300 euros e diploma. Don Javier San de Iglesias, con número 2. Don Pablo Rodríguez de Lucas, con número 6. Don Manuel Carballeira Rivas, con número 18. Don Diego Fernández González, Columé, número 25. Dona Montserrat Valera Muz, con número 27. E don Óscar Cabana Picado, con número 30. Bueno, pues Óscar non está. Pasamos agora aos 3 primeiros premios. Terceiro premio de 500 euros a don Raúl Gil Burés, con número 4. Segundo premio de 700 euros a don Julio Gómez Mena, con número 7. O primeiro premio de 1000 euros para don Josep Batlle González, número 17. Bueno, pues como sempre, podenos deixar aquí hasta as 8 da tarde, porque por si alguén quere comprar algún cuadro, e os que os queiran deixar durante uns días aquí